Kun hojik lai se class da ko free online stock market class ne hojik kan chali sen ra sida ko gi sigi basic ki part se ayam part kan lo sile ko basic ki sida ade basic ki sida ina tangning ba tongan ba khram se lai ri atu ta kini ade ko basic stock market ki sida lai ba jon ba adu ka lai ba jon ba kamai ne lai du na kamai ne jon du no hai ba ko khang da ba angang sing jaw ri ko pura no ba gi ada hayeng se ko pung 9:30 10 ko 9:45 da gi to sira 9:45 te na 10 ko 10:30 bo natra ju 9:30 da gi 10:30 bo sai ko ai group ta share tawroge kamaina lei duino kamaina zone duino khoi na leiba matam da stop loss kadai da thamgani aduga zone ba ko khoi na leiba matam da stop loss ka aduga hogi target ka punna thamba ya ba ya da ba ko adum myam am leidi stop loss hai se kai no dai di khogi target hai se ne kari no ko de khoi na limit ka kamaina sell dawgani limit ka kamaina buy dawgani ga hai ba sumbo question myam amar practically tawga do lai ba ko adugi practically tawga do ba se hayeng se exam lai na bra myam exam lai mi yang ne hayeng se ko adu hayeng se hoi adu hayeng se ai kano da live market ta ai gi system da gi ai gi account da gi leiba or zone ba da adu ai mayam da jeng hange ko matam jana join to biro adu ga idum mayam da hoje isi class loisin ba ga kano su thara ga thamake so ko adu sige basic ki part se ngai practical se ne indicator khar se to silaga di matung da koi technical analysis sana pai jai na tragana features and option 5 yani ba ko features and option se ne paisa khwai de mang khwai de tong ba kana khwai de mang ba aduga khwai de yamna profit law ma pham so ise ko khoi group ta yamna mayam ma su profit law bu yawi mayam su mang ma yaw na gare ko aduga profit se mayam lawre hain tawra kan da aduga fadana mang su yaw gare ko adai di koi hai sing se ayam bana kano ngak tani hogala ko matam da control ta hoda ba ko experience ya ka hana lai tring da amne hanjin na tawru bai ngak tani ko adu se koi tawroi da bani adu nai se features and options se de am dai takning da ne mayam da ko men oina ina takning se technical analysis se ga basic se ga ani se ne nai ga takning se ko the features and options da hiyeng kai gumba features and options se tak piu hai ba gi du laga so dum tak ke yamna advance ne ta ro ge features and options se ko just practice oina me am pai bi ya bu khot pa ge doi sang mok ta ke ko du ga technical analysis ka ade di stock market basic stock market se ga ani si de dum fajana koi jingminer se ko ngarang ye koi indicators karam indicators na taw gaise ngara koi taw gaise pivot point aduga pivot point ga RSI ga tawre na tra RSI du so koi RSI divergence sai su taw ga ko adu ngasi su koi indicator pai se ngasi koi pai de indicators na super trend hai ba ma hana jing se ko super trend jing se adi matung da MACD ko moving average da ko moving average bagi convergence divergence and like adu jings ko first la ko super trend jing se super trend jing ding da igi se time frame se 5 minutes than on thom gi ko myam super trend hai be indicator se na ma na khoi da indicate to bilok tu se kai na kan market nang si de entry to bo yare natraga si na ko sida buy to ro ge entry to bo yare sida sell to ro ge entry to bo yare hai ba ma ta kan ni ba ko fadana ta active ni ero pp daga adu hai riba indicators na ta active point sing se chumi bra la libra hai du de khoi isana analysis to ba ma thau tai ko time frame gi matung ina magi kano se indicators gi work se different no kan ore kan ni ko adi magi accuracy se high accuracy oi ba oi da ba du ma la kan ni ya ko myam adu di indicators khoi sida lai se no ji lai se kano da ne khoi gi da jingam se my profile ni sango trading view ni ko trading view ne ina lai se trading view si da Zerodha gi manung de jaw trading view du ne trading view si da sang ye khoi indicator da sang si indicator da sang ba matung da hojin hai da kana super trend se lai de ko super trend hapsi lak okay
ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯨꯄꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ sida arrow ma pibse ubro ma'am ubro yengbio green arrow ma pi ko mana ise market se sida entry lawro haibani ba buy gi ya bro market se sida buy gi kono se lawro haire sida lawro pasina laaga horen koina thadokpa yaba matam se kada waidana ha kana sumaina magi sida buy de lawro matung da magi sigi chart super trend gi chaliba chart se sisi gi matung ne sida straight lakpa ma yaudra soina straight lakpa se yauro de thadok pi garo haibidi ko super trend irai laidra irai di lai ko du horen magi soiba matang ku yauro kini hariba sigi super trend sina piba kano singse kayam sumge kayam lan ge so khoi jing siba ko kayam sumba or kayam lan ba adu so khoi jing si to sing ado koina kayam lan ge or kayam sumge se khoi ne jing ba hai se ko super trend sina entry piba singse se count to ro jing siba buy khatang hani se buy da sida green number le 1 ko simadi sumen natra 2 sida ma buy to haraga khitang ka khalaga red on thokre ko 3 sida ma buy to haraga makhada hai degre natra 3 legre sida pire 4 sida pibe sida mati amni kara mi profit khadi phangi ko ado 4 gi manong da ani sume ani sori huji ko the 5 sida lawro haire mati amli phange khoi natra sai toroga sida mu lawro haire 6 sibaudi chume ko duga 7 da mu sore 7 baud hoji koi soiba ahum sure duga chumbana mari sure ko okay then sida mu pire 8 chume aran ba ahum da ngai ko 9 sida leire sisu dum profit dum piri ko si baud 9 baud ahum dang sori natra adedi 10 suba sidi ko aidi aina haning se kaina kan da myam da aina haning se indicator na piriba entry point sing se matam khudi muta sumgani haiba laiti ba stock market haiba line sida koina changa kan da koina trading to ba ne sangai se trading to ba matam da ai trading to ri ba trader na da investor sing sina phana mai experience leibo re su ko moina hairi ba point sing se 100% sumgani haiba se matam khuding mak da oithokte haiba ko myam aduga se suppose aina sida super trend se am fabani haina hairasi super trend se yam fabani haibase ko mayamna super trend se sarna yamna fai hai haina sat season da banataba hojike ne yengbudo sida entry me pire 1 2 3 4 tawro kanda adi mane indicate tawrei ba masing do count tawbiyo kayam success oibano kayam failure kayam yawbano haidu yengbiyo adui matung ina ko isai sana trade se lawsibu ko ado super trend se ko si na pa matam da time frame da su kitang depend tawe time frame se yam na chawba na traga yam pikpa gi matung ina magi accuracy se khara khena bani ko time frame se ni lai se 5 minutes tani kana gumba khana 3 minutes ta trade taw mi si ko 3 minutes ta trade taw sila ga di kano se ka dora ni tan super trend se ha lai tan pa bi na pirak pa si ai ba yeng si ko le yo taw ni si yo soi da mo pisilame da sidamu pisilame adai di sidamu pisilame ko de sida se sumdare sidamu pisile sida mati makarame ko sida down da chature sida musumme sida down da chature ke den ani khaktang adi sida down chale haibaga sida losingare na ra adu bo koi sida amadi lai price action gi matung ina di sida di koi aswai candle se changbu ya bagi kano su lai ko ado si indicator gi jenga ge sida edit taw haire si bau chalame ha ha ge khare to pai wari ni na time frame se ina haning se kaino time frame se pick tharakpa matam da ko time frame se tharakpa matam da super trend na work to basi magi accuracy se am han thai ha yani ko ma'am adu de koi time frame se mu sense ro yang se 10 minutes ta 10 minutes ta jeng se 10 minutes se jeng sida ama down pire kenda nama kummaga ha khare sida up pire ko kenda je pura down ni lai se aduga up su chate adum down cha khare na tra okay
sida yengo down pyramid sidagi ko mathak lom na kra chalam yam wana aduga makhada mukum tagan to suwana ko na super trend gi magi kano se isa na high level point je chummi or lali se isa na analysis tawraba matung da sangbiba ko indicator sing se sine hena best oigani ba kana gumba khar leibani indicator khaktang si naga trade tawbo ko kana gumba khar lei aidi indicator yauraga trade tawbo se haina de haiba kana gumba khar na hai kani without indicator the ai kamana trade tawdino ga hena ko I can't trade ga hadum hai kan ai indicator yaudana trade sungdok tawbo ngamdaba mi su leiba ado indicator yaudana koina ai without indicator da koina trade tawge hairaga di koida daga oise ngasai gi ada ma koina sida yingambado sigi egi at sida technical analysis sam jawise sigi technical analysis se sida price action haiba ma portion na ma yawri ko sigi price action se koi phajana khangba mathau tai ko mayamai minute angkhata laujage ko no koi price action se yam ko na thang da kai do ka da price action se yam na important oi rei ko ado sigi super trend se koi na 15 minutes ki time frame on thok se ko 15 minutes ki time frame se da jeng ka da ma ke ka dai le ge ma kha da le jeng 15 minutes ki time frame se da time frame se saw khala ka da na khitang ma gi san na ba se khari hin bani ko adu haujikan gi leiriba market sidadi time frame je saw pick kare sungja sana dare yone market open the down pi re haga khare market losil ko up pi re nungala ga down nung sele ko candle na masile la ko down pi sele market up cha khare natra sida up pi re mut am khata singra se down pi re mu khitang haidre mu ka khare kadai de sana ri bro indicate kano sibo natra adi indicator sina tawriba work se ko adubu koina khangdabadi yade ko super trend sungja chana dabra hai ga su magi chana ba su lakani sida up to pisile red color sida yo red kanna sida up to pisile sang badi ki gane adubu market ka gare ra sida kena sida down the pisile kara hai gala me stop loss ti kakti adu ta gare adu na khona khwaidagi akhoi da phaba se kaino sida down da ma pire mana down se kadai bo chat pe yengo amok chali ko so na nga gi akhoi na khoi da gi base se kaino da aingom da gi friend amana natraga oja amana natraga na youtuber amana ko aingom da indicator se naraga natraga without indicator the strategy ama pire khala se hai ba strategy se akhoi na si nage hai ra gadi ai isa na hana phajana hai ba strategy di maram da nai na ba mathau tai magi accuracy se kyam wang na leibano kyam niam na leibano hai se ko accuracy wang ne ba se khone kadai da chart da sang ga charting do kan khang ka ni boloi na ko charting do kan khang ka ni adu na khona yam important oi se kai no khoi chart analysis to bo se yam important oi ko mayam adu super trend gi matang se da kari hangning ba leiba hapto khapsin mayam se ya bro ma'am ya ko ado isi da kanu da lake oh chat IQ da lake ko aina chat IQ da lake singang gi doina aina RSI divergence sai ba ngang jing hale ma'am da natra market na up aduga RSI na down adi negative divergence market na down RSI na up positive divergence ado in tawra koi positive divergence negative divergence ko gi MACD gi manung da su leibe MACD aina indicator am lei ko ado si ga hai be kano se MACD divergence hai ba khoi kano ma lak tuini ado si gi khoi trading view je si manung da phang da ba aduga kadai da phang ba
कोई चार्ट IQ द फंगबा अदुगिनि कोइना चार्ट IQ सिजनगे हाइरेस मैम जारी को दुम आई रिकॉर्डिंग से चेक हाइफे तौरमने रिकॉर्डिंग से ngarangsु क्लास तो लोइसलगे रिकॉर्डिंग अम चलमद्रे ओके सिदा लेले मरा कोई सिदा को डाइवर्जेंस जेंगी हाइदरपगी हगटपगी मैम को अदो हजिसे कोई स्टडीज त संगा RSI डाइवर्जेंस लखथोखरजे को फर्स्ट कोई स्टडीज संगा MACD हाइबमा ऑप्शन से MACD से कनो खदि मक्ता सर्टिंग खोगी सॉफ्टवेयर खदि मक्ता आयाम लोइन यावगनी को MACD से MACD से दा कोइना खंगदबसे करिनो हाइगदि आई सेटिंग द लाके आई हजि स्टडी द संगे स्टडी द संगा मतुंग द इने MACD हाबसेले को हाबा मतुंग द सिदा मागी सेटिंग्स द लाकपियो सेटिंग द लागा सिदा लेरे MACD white ओले से इसके थेम नुंगाइना ब ब्लू हेलके को अदुगा सिग्नल सिना रेड ओरे इंक्रीज बार डिक्रीज बार अनि मसे कलर मानहन बस नंग डिफरेंस है इंक्रीज डिक्रीज है कंद रेड का ग्रीन के सी नब से को कोई बुलेट एंड बेरिस के टाइप दा का अदुगा फास्ट MA पेरेट हाइबा म लेदि 12 ता अदुगा स्लो MA पेरेट हाइबा म लेदि 26 ता सिग्नल सिना 9 दा लेदि को 9 दा अदु सी मैम से डन तौरस को सी डन तौरे MACD से मखा दगी सिनि को आई MACD खतंग सिंखलागा अमा हायरम गी सिदा को सोना खस जाउन मयक से सेंग उरमने खले मैम सिदा को MACD हाइबा कनो सिदा ने मादा मिडल लाइन में लेदि बसिदा हाइसे जीरो लाइन ने बसि की मिडल लाइन जीरो लाइन सिदा की मथा का खलगा सुमचा खिबा मखा द कुमदरगा सुमचा खिबा अनि ने बलैदि अदो जीरो लाइन से सिदा को इंक्रीजिंग बार एंड डिक्रीजिंग बार से नप नप गंग चतुइनि को ग्रीन द लागदि इंक्रीज तौरैनि रेड द लागदि डिक्रीज तौरैनि सिना दबदसु को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से नंग कलर से मानहलगदि हाइदरकवा हाइगलक पदुम उ फंगनी को सी बार सिदा को ओके सिमा खंगसी कोई नेक्स्ट सिगी रेड कलर से कोई सिग्नल नाइन खंगनै अदुगा व्हाइट कलर से कोई MACD लाइन ने को MACD लाइन ने हाइबे MACD लाइन अदुगा सिगी रेड कलर से सिग्नल को रेड कलर से खरा फास्ट होगनी अदुगा MACD लाइन से खनो को अदु सिदा कोने लागतु से कइनो कंदा MACD की लाइन से सिसिना रेड की लाइन सिदना मतम खुदिंग मक्त कक सकने मथक तों ककनि मखा दों ककनि मथक दों ककनि मखा दों ककनि तौर याको अदो कोन सिदा सिग्नल सिदा MACD सिगा मरै मरै तासिनरगा लैबे मतम जावगनि सिगी मतम सिना कोन नो सिक कनो से नो ट्रेड जोन हारे खंगनै को सय मतम सिदा कोइ ट्रेड सुंतों तौरय को सि जगह से कतै नति अथोप मफम जो फंगनि को मरै मै तासिनलगा दम सत को सने मरै मै तासिनरगा सत मफम सिदा कोइ ट्रेड तौरय नो ट्रेड जोन सने मरै मै तानरमबदगी अनि सिगी मरकता ब्लू सिना मथकता हाइगलाब को क्वेश्चन कनो से ब्लू सिना मथकता हाइगलाब अदुगा इंक्रीजिंग बार सिसु अदि सिगी बार से सिसु डिक्रीजिंग नतब इंक्रीजिंग बार लाकवा होरबा अदुदि अकोइ सिसिदा अकोगी एंट्री तव याबगी सिग्नल नम पिराबनि करबदा कदाइदि एंट्री तवदुबा बुलिश मार्केट याइको अदुगा कदाइ बो लैदिनो इसे हाइगलागा ngасai मागी कोनर थेक्तरगा रेड से सिदा मु कक अपोइ मतम सिदा इ थोखिबा यानि को नत्रगना सिगी हाइपेट यू टर्न लवर को सारे थोखिबा सुयाइ आदि एग्जिट तक थोखिबा याइ को सिना अप ट्रेन गे डाउन ट्रेन दना मु ngасai की ब्लू न मथक थंगबै महत ब्लू सिना मु रेड की मखा दम का गा हाइदरको अदुगा जीरो लाइन दे लैरिबा इंक्रीज बा डिक्रीज बा से डिक्रीज बार ओइन लाबा अदु वेरगा दे अदु दई एंट्री लो याबगी खुदोंग चाबा मसु लै हेको क्वेश्चन लै ब्रो मैम कनागुम क्वेश्चन लै रसु हाबिरो लैतेबको ओके नुंगाइजरे अदु ऐसे पिक्सेल हलके अदुगा चार्ट कलोइन नमकुम यंगसिको चार्ट कलोइन
Beijing. Okay. Koina market se sida some straight la me khala se duga sida ko khara chauna kenan si kitanga sa honsida. Sigi candle lay the candle sigi next candle sida koi entry to yabagi chances am phange ko. The entry to yabagi chances am phange adu is kitang clear ohelake image dise ko duga aigi si plus symbol si lawrake hide line do una ko image sidina hide sida decreasing increasing bar lakwa hore sida kangnare next the increasing bar se amung lae aduga red ki mathak da blue na lae hide ko image sidi de okay o re sigi ani suba natrag ahum suba soida ya ko adu si ani suba natrag ahum suba candle si mapas da candle jing siba si candle adu market se sum soida sideways sum satlaga leiramaga masagi sigi ngasi low hire siba sida ko sida si candle na form tawri ba sida ko hogi kitang kanogi koi kari tare decision lobong khangda ba candle nam decision lobong khangda ba candle nam form tawri hari ba sigi indecision oi ba candle se sigi oi jet se khonjeng matam da hari suppose magi se sidagi ngasi low sida touch tawruga karak ko oi so sidai entry to bo yani ga na khanbi raga di ko ana khone khanba lei raga di ko ai na hai che ma'am MACD ga sigi price action sigi punsi lei ni ko khanba lei raga di ai MACD da habetang confirm lorum ba yai karma confirmation no hai raga di magi zero line de lei ba increasing bar se increasing bar ne lakpra ko aduga red line hari ba ngasai gi signal piriba line se sida MACD line sina ka ga mathak lom ka khalak pra ko si se confirmation se loin chummaga di si kenan se chumme khala se de si de entry lo ya gani ba kenan macha si ko si kenan macha si de akoi entry lo gani adu kadai bo entry se lo bo yai kara ga ina lakti se kadai bo no soi bo di ya duri ko adu kenan si singdar si ko de lai ko magi uter lo ro ko sibo lo bo jai de kana gum ne amuko jo hai ke du male de kak na ba ngai ge hai ke su soi bo dei kana to gu sai ko ai profit book sai to ho bu sai yani ko sida ko gi yam phajaba anom su lai di ko ko ge ngarang gi divergence wari to MACD divergence se kaino kan divergence de lakti se ngasagi market na up ta chatpa ko aduga kano sina down de lakpa haibni hai ba sum se so koi sigi agi MACD se sida sum thi ba su yai ko habe thi le jingam si phang brai ne ko phangdra kai su kai di ko sidagi na si bau si down trend ni haire makhada da sidagi na asibau di up oidre ko sima phangdre ta sida ko na sum haibe cha cha pom thiram je phangdra ga su yamna line ko gi MACD divergence sai na ngara gi RSI divergence adu gi type ta kano ma lei ko ko gi kari ba indicator ma haibe indicator do ko na sidinara su yai market na up trend da satpa aduga ngarang khon jingim ta kaino market na up ta aduga MACD na down da piba adai matam da khoi kari thokpano ko gi negative market kano ne divergence ka ai ba si se khon jing sha ga di si MACD se lok thoge bam ka lok thoge aduga studies ta lak piro aduga MACD divergence hapse laksi ka MACD divergence haba kana jingse soida mana kai kenu khara pirammi ko okay mage sige divergence sama si jing thi to bri na ko
chart se su tang song thong nge tawba okay sida mana pi river red ki line se sida gi khoi hawruga singa su yai ko natraga sida gi singa ga su yai oh se suppose asida lawra si ai drawing am tawrake drawing se adum line na tab adum lawra sa line law se law sa line am lawra sida gi line se gi color se lei bro tang sa ho loge color na market se up ne aduga khogi MACD ne dikari piba down the pd देखो the market se up chali MACD ne se down pd hai ba galo ne na market se se down the kum thuri ko ai screen se am pick pai ni ko ine am no one honari se se jing biro me market se up ni makha de MACD ne down the pd hai di negative divergence ko so by MACD divergence na traga RSI divergence hai ba khogi indicator sing se sat IQ se na ka phangani ko trading view se na ka phangoi ma'am ye muka repeat toronge similar next ta to bamu yeng se ko sai sai the positive divergence ma'am mu jaw gi green tawro ko jing si ko se gi green se jing si the green number live ko se gi green si the live green si gi mapa se ko jing si kari kari hai na mana kamai to bula ko okay mana laura mi se kadai bono edi divergence ho rei se ko is de laura ke mana laura si gi mapa se laura ko dam na khoi candle si ken se tare ko sidagi la kan da si de low chale ko market se na down the line aduga RSI na kadom da kano na MACD na kadai da up the pi rei ko MACD se up the pi rei adunga sai khoi gi entry ma pham se sida jore aduga ai RSI confirmation gi matung ina swade ai entry lawre khalasi aduga market se up trend da ka gi bai wari ni ko sana ko na MACD si na ba yai ko MACD si na matam da hoi indicator mayam si da na future da trade se sumain oirak pa yai hai ba se khara dum akodi in indicator khathi lai ko indicator hai ri indicator sing si marak da adi tung da sign oirak pa yai hai na ta ga indicator se si da ko na MACD divergence su amani ko ngarang gi RSI divergence dusun ado ai mulak sa ge mam ngak tang minute ani ho om godang wari sabiram ko oiza
question lain na bro ma'am sound lang bro okay kano se loisin ga se recording se loisin